Nonda Wata Wata ki City Veni Raturala and a radio Bulandua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai. Pula bena kana wakanda ni santo oba te tiko mai e na kawi ni Singapore rombuka indai e Santa Rosa e California ia mai biti sa matakatiko ni Singapore roi sa le singa le butal sa siwile tini kandua e na tolu na miniti bena ka le na sama tiko mai e da samba di bai toka ningo me da bona rua na kaloko e na singa le indai se e na vitu na kaloko ni sa kawi mbongi lutu na karombo e Santa Rosa ni bula benaka na pagambula ki bura ni bula benaka mai New Zealand mai Australia Vinagabugalevu my Christchurch, my Yokalandi, Vinagabugalevu my Aotearoa, my Natukuka, Nailola Nitori, Kandombula Vinaganago, my new way, Ebakakina, my Micronesia, be Peli Boteana Kandabueka, Bula Vinaka, Nimbula Vinaganabuarongo, my Queensland, my Brisbane, my New South Wales, my Serene, K. Kemunina Tingori, my Darwin, Watake Perth, Vinagabugalevu, Nasamatico, my Nailola, Nepodipati, my Midlands, my Bolatanga, Sambong. Lebu sarati ko na bonua na baga bine bina kani rasema tiko mai en singa lebu enda indai sena kabi enda indai ngau na banga en tabi bukan bulat tai tio kinango en radio bulan dua bata na non bata San Francisco e kauti kenda bata mai era samba tiko kengo na bei mata sere era ruti ko telenga na wakanda na tamada ni bisa una isi mate wai bata ke Reverend Lal Muhammad na makumbui sudaya nimbula benaka na weka nimbula benaka tabu abu rauti ko ni so sati ko ni teitengo lai buarau mai na kakana membaleta na singa ni mataka so itiko na makete so ratiko na stoa so radaka so talengar vi so ko kito ko na nonda be barra nimbula benaka ni andra gona nonda ngauna na radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda watamai
na walebu rasa sema tiko mai korowo tai lebu vina lebu ke menina wakanda ni la so talenga na basati mai korowo era dau ka e boli pina kasar na kakana e boli take na makete mai korowo o ya toka na tai ni wabu na batini udi wai e sana ni kandua na udi wai ngor na wai mbula e sana ni kandua na tiko ni ngarabi ni tamba daga ni bisa binandu walebu na walebu e se bushanti bula tau sama sarti ko ni ngor mai nawi mai sabu sabu mai nawi ni bula binaka e bula tal tunga mai nawi kando go we kenda raramba na tikongo e Santa Rosa binaka walebu mai na anu nawi di tiko ni sarabonu bula binaka torika tinai boka rombuka tikongo tau tiko na uza mana tukuka ya era kaina ka mai suba dau magatiko nan raki mai viti ie sona ngauna era dau tuko na mai kanda sona ngauna ba ke tu era tiko ngore tau tiko na uza boka buine bena ka boka lebu marika bakatani dola tumbuya kerebia merunge mbaule no mino mai keli ar duve ga ibara nitu Korobo police station mai Korobo tailebu ni singa o esa tiko ngore tu na kanangalu ena noe na ilala ne elesi wong bula binaka na loman ni tembara elesi bula binaka e bagay sote totoka na sote iyo na karan lakuan na sote malto nito nganggo na loman ni tembara nakabagalebo elesi salaniatan di kawa bula binaka na ita ngekere tiko ngana benanumi ni ko na singa ngani benanumi sa singa boka rawai e biti sa boka tabarita litungan na takataka na beba nueso na kabini boka rombukan ni ko may na tukuka ki Santa Rosa ni bula binaka rabena numitiko mo yung goy bunga saran na wekanda beran numitiko na salania tandaw na numiratiko nga may na maramakin na turangan nasi duin na panuay rabing karabikin na bura-bura tau doko binaka boka libu patakine manilingan dua mani pinakapagalibu besar na siya matikumay. Gor kinay balanggaw na radio bulang dua bata.
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kanda o dren no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani manray pai kaya na bungatali. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Raturala.
talado ni sulu tabo ia dangi na yawa. Rakibi na kasarati kongo mai viti. Tau tiko na ude na lomani madawa. Dari lenda ibe rungu otale ngai rakaya. Ia raki mama dabi na kakoto munda malua toka no dangi toka lau deba saboko di na ibo roni dangi kau ana. Kena mataila lain dana ngai rungo dana tini karua. Na singa lebu endai mai viti. Dara rungo tale tiko nga Santa Rosa na lima na kaloko. Binaga boga lebu na sema tiko mai lisa lambutanga. Bulare miau bulare samaila sinia samaila tukutui walu bula maleka matakali dan miti ko nga ningorio neni kay wini e busuya e pole kat sartok na iroro ni wanga buka may lubu-lubu na usori bula bina kamari kabagatani opos masta dola bina alipat tangindungu sherry momo o building ngay laitia sa Roma kay ponipate Rauma binadurigi marika pinakabole muna pinanumi mai singa lebu endai ke kemuni na toka na pale ni mbula kemuni na taka na be bono ni be bondonu tanki na be pale ni be besu sombe kanala ibisiko na singa lebu ni kuwa pinakabole lebu na beste seri di tamada ni bisa na itiko ni andra ni matai balu na non dapat no be do de andra toka ngori na roro ni wanga buka mai na maka na di do bagai bota na serengo pinakabole lebu na sema tiko mai ke mareta lai talano ni langan ni rembuka wanga na numitiko mareta lei. Back in doon ng life insurance policy? Nagkakil nito tayo katil kami ito ni Akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna
Kavi ngaya kila mada ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarang amai. So ang kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu wa dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singlebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singlebu sa baga kabi, e baro te gitu baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ide ni ti, kena baga singlebu sa baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ikata buteke roro baga lolo kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka na ngola ni kibal nilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roa na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata ki City Veni Raturala.
sa vei mamataka gona vana kaloko e Santa Rosa, mai viti sa vei mama na tini kandona kaloko singa lebu ni bogaruai, Santa Rosa na ka ni bogarombuka. Mo ni madongo, singa ni mataka, singa tambu, ni daya zoba yani dana vangara na soli, na kena itabi, na kena lesilesi sebo gaibe. Ya, da bogarongo manda, be na talatala lala Muhammad na makumbui sundaya. Ada man bekana no na itakitaki na singa lebu indai. Tei, rauchi ko nei labo. Laba, san ram na buchi ko ragira kia sa rauchi ko nei labo, sa sto somichi ko nakai laba kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang wenda sabi ang garabi tunga, garabi chunga. Tei manda. Tei manda ndoi lomen lo nomu ndoi na longen nom tabioka nandalo. Oh, babi naga benunggu bagatao sa tei rauchi ko keto sa tei chiku sona ubi. Arau cik so naubi, arau cik so nandalo, duan rau 5,5 bulan nandalo kita sate arau cik, benar apa? Betul kita bawa rau cik kan bos nyambak ke dagli. Na bawa rau, kun bawa rau cik ni tak cik tu nak ni matak, bawa rau binak, na istri ni lotu, le subatale nak kama kau ke kai binaka, doktor mai, wala siya mai nakaya. Era nangase, era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wahi, era rambe ata na ulibalua. Kendango, via chiko na pajero. Araula mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka, no kanaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo, kuni buli do na lur ker. Libir na tal metaka. Libir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Gibi bagatu ya na kena rai. Endi na sara sa lebu na lori, sa lebu na motoka enda bolia, bagay ngataki na lotu, ya mera bagale leriti ko kinana non tangasini lotu na italatala. Sabaka endua mai na kena ibarau. Kaya tiko pastalal, lesutale. Taung baleani. Binaga bagale, nang erong ota talen dua na neti kita ki ena lomanin dua na uwa katu maingo. Pinanga boleh sawawa toka na kanda mere tamadaga ni bisa una isi mati wai enda nanga isota ni boleh katoka na itukutuku ena nonta benua da besa ibura ena tini keruana kaloko ena singa lebu enda indai. No.
ni lo mai nambua. Apina ka pole te vita basu. Posota na wawa ule dola bina. Tarna dola. Na solo mboto weimba. Dau no me ano na italano ani tabe. Mamuto wena lube ni dolo na le mandurar na na solo na ngusini wa ile banga andara goto. Wai bata na sasau na tabe le sulengo me itobe le tabe ni bangia andre kaundre. Roni ratabola. Apina ka pole Anggo na PWD walu be ndo zakati ko meka. Na boleh pun na bengarabi bata ke sala butanga bina boleh bu kait ko mai rong reti na miau miau bulare li sala bina boleh pun barabi ke na korotumbu bina boleh pun sama ko mai na singale bu indai da rong seren da be bu maruta kitiko da be tomani da be semati da be tuku ni tagati ko na be ka tau tiko na udana lo mani malawa Mai subo kena kini bian dau maka tokanan rakim bulat toka balele na dangem barabi ia san rakim mama ta sar toka be reso ambau tau balele na wai na singa dai bina boleh bu na tuku na nonta bonu na tini karua enda rongo da tau manda na tuku mera tamba ni bisa ni beratiko na tuku na nonta bonu yang boleh bu na nomni sematiko mai ni bula bina karangone ni buka dangi tiko bukan ni bina tiko be kemuni na itokan ni bulioti mai ratu kanda bulebu en sota na mazongo tiko mai na singa moniti da sa be toso ya kitiko en be bonu eso en garabi kina na itabi ni bukan no mini ambakin rau ni korni buli mai Santa Rosa ngo eke ni kuwa na ngona ni sota ni kuwa na kabi ni kuwa lima na kaloko kinda bitu na laki dua kina na bukan dangi leka na be talanoa bukan bulan tagi kina na tuku eso ni korni buli ngo main dalai na kai kanda susukina enan dua na ngau na men dua na nomoni wala ngau dua na kenu ni ser na singale bu indai Isaling baraba memang bosotin kemu tuku merungati salam nota kena singa dinambo sai karasili sarodi kalau seru mogi ni korai mai sama dan di bam tamu nilai balasina Selain moderasi diri, Allah mayani baikamu nani. Kuani korek sealam ini, ondai samaluni. Sibiringi Ela buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitan ne ka koni lo malenga sa tikin dono menua erau ni buka tingo ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o ngale sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Me volia back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau bertunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasargana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu identiti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata-vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan ni nawalo sa ngabulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Iya, wili-wili lilisar may vakatuto vatataki kina kende wili-wili ng 182K NOV sa Pura-Pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Martini
Abitu be mama suru na belo suru na belo suru na belo lau dwa umea unimba ini wa ilebu amba ili wa bia una dangi ngai momosi nagi engu meu ramu lili agi meu dengu Sere oni balanga utakitu kina turanga kina maramba pina kabole una sema tiko maeto robo na ngone leo semba kana ngole bana rara ningito so mai biti endai era baga ti daga tiko ya ningo e Santa Rosa ni sabo tini karwana miniti me lima nakaloko na tuku en nanda banua en lima da umbula binaka li salambutanga en barabi kaina kortumbu asibina liku seni bunga binaka bole buga rongo tiko mai en tambana ni wai the water authority and the staff quarters mai delkusha mai no sorry no umbula binaka ngo en barabi ngango na loma ni tembara batini riba umbula binaka kaya tiko mau kuenda umbula pinaka mai Amerika iya ndo umbula pinaka mai nausori toka sa sain rondro yanda matagali pinaka bole buna sema tiko mai be ratu na nambadiwa na numa tiko mai meratu na numikin na under 20 ni suba taka tiko ni kuwa na non ratu baka diri salu sawo tinanga una ningito mai viti baka bimbi be chona sa sain rondro binaka lebu o bini arki e son ratu nambadiwa sema tiko e ningo mai Perth mai Australia kina moira kelera bale sola bina mata ne denga basi katale mai na tukuka singa buka rombu ka tiko ngo mai kya binaka lebu na nomuni sema tiko mai nuita kini singa binaka bi kemuni buka uti daga kana buka buka indai mazo binaka bi kemuni and then buka rongo tiko ki na tamo daga ni bisa ni oti na serengo baleta na non ratu buka tu na bonga nindala indokin baleta na barabi mai na korokula na sanora
levani Eva kalatina kaubanga Nabitile bupena matau Ena bualiku komalake Nukubulanga boli-boli Darumai ambetatale Como emosiveya nananduira Hotela namokusinga etambekea Hotela nawanana aitaikoya Bei siri yake tunawanga Kena bei mama Hotela nawanana aitaikoya Bei siri yake tunawanga No kena korokula kei raton lawalawa na bongani ndala indoki mai koro mai la mai biti e mbula venaka na bogarongo tiu mai kina na bogalebu na bogarongo tiu mai nasau kei tua na singalebu indai and then bogarongo tiu kena dua na ngauna leka ngo kina tamadaga ni bisa erto akabata na bai ni boaka gai bei da lati da bogarongo da toka na bei tala no ango e na tamadaga ni bisa na bei da lati ni taro mai na tau ke ni buaka ngai ndua taniani na ke nei sau ia mentarongo za mandago be una isi matewai dona kisi ke to alingarava e to la dorvor to kambatan dona be ni buaka to ba matea no buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kila ngor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sen lewa sakadi bena kisi Sel me bena kisi o sin kilan o asen tu ve na list non to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kilan dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo me andur na matay maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandur ro matay. Pamadala tagana da mando pamatay kinabuak. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai kwea. O kwea sini kai bonongo kwe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Wa madala taka na da bos wa mate kena buaka. Ka ko nongu ratu e ngone be nona ratu kwe bosa utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikena le ni wa bosa babinaka ko ni do bosombo. Kakoyo nongu nana nanganen raw non ratu. Oyo basu tura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba kata onda done ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singoya na ito yang ga itaw be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to. Kaya o turanga mo baka turanga. Turanga oren tukutuku ni koya. Oren tokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yaw ni banua. Na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nono dono e tui kya o ko me lawai ko bate koya. O ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non dono kinalawa ni koro. Ni duru kibali lotu align taka non dono kinalawa ni lotu. E bina kani bayana kena itukutuku kena mbale na lawa ni matani tu e umbia ka kalawa na lawa kedenga. Sona lawa baka banua, enda rongo da tingo na bitala no, enda bitala tini tukutuku ni taronga mai ni tau kini mbani buaka, sera tau kila ni nona na buaka, tuku niani ni oko ese ni kai banua, enda bitala ni taro bata kina kene isau. De kwengo na kaenda baka buli diri tiko kina na luvenda. Ela e bei baka dalai. E na kisingo baka kaenda rongo da tiko ya. Rato butako, yang rato edo na bilewai,
Rato siya nga ni beso ratongo. Rato siya nga ni totongi. Ang galay totongi takatala na iliw-liw niya busa. Ya, de baka tuya na non da ilaw lako. Da baka bina-bina katiukin na baka lebu. Una nui takati ko niyo ni talita kana itukutuku lele kay so mena tamba baka niyo visa. Sa ngolangan ni baleta na non ra baka be Italia na ngone na non ra karoni ni retiko na be bono eso era garabi kina baka buli na non ra susunge vale na non da kila baka bina kana bono retiko kina na luvenda na be ngauna kede. Ke baka sambiu mai vale melako i buli sa ni kenin bale ani saya do i korni buli. Na bina kamenda taronga tali sa saya do ani se senga. Ke baka tawi mate menda tukutuku i korni buli. Me bale tira na luvenda yo na i tukutuku menda tabada ni bisa me bu ke kenda. O nikila na daba azo baka lebu ti ko ngango be kenda ni tauke. Era be tala no ngo. Kene be tala no en ramaro ro ina luvenda. Tabo bina katio kene na singa lebu ndai. Sa tini karua na kaloko. Sibia e tolu na undolu na leo ni banua e rabaga itiko mai na mboalu e na sana umbua. E rasana ngunu na wai sabasaba. E na kena sa wandamberi kandolabiani. Na pengarabi bo ni tambadaga ni wai. Kena iboga so mai na mboalu. E bogarita ki maingo ni na iboga so ni wai bo mai na mboalu mai mbua. Sana bangun nuwira ki na sibia ni tolu na undolu na leo ni banua. Ka rasa na dingo may na buka binabinak. Na takataka ni bengarabingo. Balete ni sangka indola biya ni beira na way saba-saba. Karoon ni buka non roiti ko yan ni kina na ngauna kede nga. Kaya ngauna mandangan ni dangi lamba kina walu. E nan ron roti ko nga yan ni na way. Kina mbo walu. Ngoen doon na bengarabibo. Karato pagkaidoran na kena matambose, na Water Authority of Fiji, buka reita ka maikina na kena iliu-liu bukatawa, o chone bunindanga, ni rato sabakan damberango, doon na misinibo, meron yabala tiko nga, na bukan doon roi ni wai, na itiko-tiko ni bengarabi ni matanitu may nambuwalu, veitalia nga sen rakidaba. Kaya tali nga, ni satoro da kesar na kenango ni rawa ni abala ti koe nga bakata ki koe na iboka so ni wai ka leilai sar na kena isau. Ka talenga ni rato sandua batakin na bengarabi ke na matambo sedake ni Water Authority of Fiji na kena laki ibokan damberiani na iboka so ni wai bongo kena misini bo. Kasana rawa ni iboka yang ataki na be bonua so mera bagayang ataka na leo ni bonua di sabaga non roya ni beira na wai sapsava na Fijian Holdings Limited bagarita ka ni sama isonga na non rato ibola na bulo tune ni ambakingo erto sarawata pitu sanga bulu poindindua bana milioni na tumbu ya membaleta na ambakisao tike na ambakingo. Kaya na Fijian Holdings ni erto sa bagarita katiko eningo na tumbu erto warawat. Pitu sanga bulu poindindua bana milioni membaleta na ambakingo ka merda batiko na mua ni ambaki. May songo na non rato ibola na tune na katulu sanga bulu ni singa ka tumbu dake na non rato rawaka na ambakingo na tini kandua na pasende. Sa lebu dake oya may na beka erto warawata na ambaki saroti. Era rawaka baka lebu sarati ko na be kambani kara semati ko yan ni kina Fijian Holdings kina be tabani business erto tau kena me baka na South Sea Cruises karando wale lebi kina na Sarabanoa may na Moira na kambani na RB Patel na Merchant Bank kina Merchant Finance kandi na nga nimbole lebu na nunrato bengarabi kina raka bagilabo na ambakingo ya erto marutak ni rayabala bagabinaka kedetiko na ngada ni bengarabi na nunrato kambani.
sa tumbo da kengo na non ratu rawaka na 2.2 na milioni di vendu taitaki wata ke na embaki saoti. Sa baka binakatiko na bingarabi na Fijian Holdings Limited baleta na tumbo erato sa rawata na embakingo ka baka nuinui ki na embaki tale mai muri ni na toso da ketiko nga na non ratu rawaka. Baka ka na tikinango na chairman na liu ni Matambose di Fijian Holdings Limited o Roko Seru Nambalarua en toso ni dakadaka ke na bingarabi na buai ni kambani na Fijian Holdings Limited. Kinangito. E bana be isau abdo en no da timini banua kanangito en ambongi ni kua. Oyan Fiji Water Flying Fijians ka rato sabi sa utakakina rato lewe ba may na timi ka laking gito ki Teu Fiber Park may no kolofa na Maro Saoti. Rato sana laki sota na semifinala ni Pacific Nations Cup na kabian dainday bata ke na timi ni Mereke. Bagarita ki mai na bi sawongo na so na tutu ka rabaga durumiani ki na so tale berabe so somita kirto lewe ba ka edo kina na bi sawongo bi kitione salawa sa da baga durumiani melaki tokara na singileti namba bitu ni open side flanker ni timi bata ke Albert Tuisue sana susumitaki me rawa ni laki wawa toka mai na be susumitaki o isoa na sila sana duruan ni kirara me susumitaki me sake bode bata ke inia tambuabo nangito na namba tini karua na inside center second 5-8 ka sa lakoyan niyo pisolo me bota me laki wawa be susumitaki. Na timingo bakang bauti ni timi kau asar. Na liutakan ng gito, di tutuba kapitani o tebita ikanivere na huka number 2 ka rato na tokayan niya na imatay niyatu. Bata kay rautale na lewerua Samuel Tawake itutu ninduru mawi matau kana rawan ni raw waduru mitalengan ni o melindera na langi melaki taurana itutu ni nambaono blindside flanker nanomini na rawa talengan ni gai toka ni na itutu ni nambawalu akai nagitingo nandai ni mati ni timini biti o elia dana kaibata ya na sota indai taurakina na itutu ni nambatini kalima na yoti ni atu ni beitangoma kie muri and a fullback Armstrong Ravula ka ngito baka binakasara na sota kito nga baka toboliki na itutu ngo ni fullback daw magabagawat. Erto na tuwa wawa na bisomitaki o Penny Matawalu, Ilaisan Roasese, Apisalome Bota, Leone Rotuisolia, kay Albert Tuisue. Sa suka may balanimbula, o Celestino Rabutaumanda, duan na ni Beisele kalaki ngarabi buhay na duan na mabuha makawa na buni tambana kasana may bagang bulang-bula to kayani na siniraw ni Singgito Manda na duan na ngaunango na dorobongo ni na sele-sele may tabeuni waraki me mababaga pinakasana kay tigutali na baka ukaweng sa susumitaki ko etiko ano na itutu timi ni banua o poni pate longa ni masi na dorobongo anda un gito bolinga na timi lewe abitu
di timi di viti ka ngai kadibi mai ni salaki ngarabi boga buni wa yo Celestino Rabu Taumanda. Ia te wanu ni bena katiko na soto-sotango na semifinal e kerua ni semifinal e rona sota kina o Samoa wata kei Chavani na ngito kedengo na boga e dure na muani madongo na Prince Chichibu Stadium mai Tokyo mai Japani. Kira bea sai burabura rua na itukutuku embasi katiko mai na dona koro mai merke na koro baitan meraka kila yo Los Angeles na nonda corona yang ilosi ka bauti ni ado tiko kina rua na tokabuki ka lago bata mai na une bata kei na kamambula ni vanua Bogarita kitiko maingo na une toka na papo individu na Richter scale ia veira na dauni boko e raonga tikongo na kena sangai me boko na kamambula lebu na toka lau ni koro baita merango mai Los Angeles mai mereke bogarita kitiko mai ni sa lebu sara na bogarada lako bata tiko na une bata kina kama ni vanua raonga tiko kina na kena dau ka asenga ni bogarita ki mai se dua se vida sama boa bata kina lebu ni bogarada kaina kenga mai ni sa une raka saraga boga pinaka na koro bogaita merango na une gai lako bata kina kamambula ni vanua kina itukutuku ni raki na ndraki me dobani na bongi lebu indai na nonda vanua eviti en dei koto na kena itubaki a bokodi na iwaroni rangi kaukaua en mbula toka na rangi toka lau deba na nonda vanua mai na vea tuianu na deba ke eviti lebu mai kandabu kena vea nuianu bolekata kauta mai kina barami ke eviti lebu na bua suba ke na usori na itasiri serua o na ra vata ke na buoliku ke tailebu na bebian raki vata tikonga enda sota kai tikongo na taubanga una nauda roni kuru na vanua roni taumbisar na sona ngauna na mbongi na ngauna mantangango en raki mama da koto ka mundre tokonga na toka lau deba na nonda vanua sangani na besau na ituba kinin rakingo me adua bana singa ni mataka kemeni na turanga kena marama ngore na itukutuku na nonda vanua na itukutuku ningito na itukutuku na be sai burabura kena raki na nonda bata ke City Veni Raturla.
back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarang amai. So dan terliwar ka tala tunda wala. Kubertungko. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula. Koni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rode na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda vata kei City Veni Raturala.
Waikaula ke tavua ke waisale buniwanga. Wara bandra ke sasa, bandra ke sasa, toka e loma na koroirua o na taledha ke o sorgomba. Waikaula ke tavua, sivina tiri karua, ena rua sangawula karua na miniti na ngau na maibiti, na ngau na ike, sa suka tiko na dhakadhaka vei reso, sivina lima, ena rua sangawula karua na miniti, na tukutuka na nonda vanua, ena duara kaloko maibiti. Ena lima na kaloko ono na kaloko ena nonda ngau na ike Santa Rosa, San Francisco. Ni mbula vinaga na wakando ni sanga isema tiko mai, tokasa sa inronro vinaga lebu oi, iyo vinaga lebu, dola bina mata mai na ya tuku katalengo kelera mbale vinaga lebu kelera vinaga lebu kabe ni tomuse weka dola gai wada bara banga sekelebu na noa iyo wara katalende ndo na singa ni kuwa seni mataka sena madra maingo era tona no matiko na matabu balengo ena Howell Road ora tona nongo matabu bale na matabu bale ne kabe ni tomuse ena Smith Lane mai na Howell Road toka ngo e suba bata ke church suluka o weka ora to mehda taruto sa tikongo ni mbula benaka kaina kini kata-kata sarati ngo na singa te tiko ngango na kumala ni singa ni sudu sa totoka baka rau siro sobu talengo ngai kerenga mendona sere siro sobu talembe kai bene tei se siro sobu sari matasa ambale tertua buka singa lebu ngabule ena madongo li sala butanga mai buka singa na buka singa lebu dau totoka bia una sui sureti al tu ena buka singa lebu sabe sureti matanga dabi tal no tu na kenda dabi tal no tu na kenda kai na katongo li sala mai buka singa lebu manda ngona mbele buka lolo ngai baka ika rauta wabinaka sa rauta binaka buka lebu li sala sa rongo totonga sa mai mama uti kungo binaka buka lebu kena ngusungori na ketengo stino tokona bula binaka mai Auckland City Aotearoa da baka bota tiko ni satoso na ngau na mendana waraka na itukutuku mai Reverend Lal Mohammed na makumbuis chundaya. Vai tambu ena mama toka
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi na dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Dang tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada tu ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpiara, sangat sarangan nimpiara paling lain. Ini time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiku na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Waya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Serenita moa moniro moda mandaraya busa nonra yaune sesilini anonda matu avoni nonra mate sautu keinambo lama si keinakomina yangona aikarua. Mauna sao tiveirana nondanga sesengana silini seyauni vanuata ni sivina tambani buanga ilumu ena lamaka litaliva kakaroni nilumu ena waiwaiasi. Isama ito ngayanu yanu meiweka nirasoko mai kiviti ena bei tambayamba kirayado mai kimbua mera mai tayanaya sirausa tamua mai mera mai besautaki. Kamu asik kamu nanga enon rana turanga inola ni non rawosa senon rai vakasala divina ivalu sebe mokuna tamata ngeabuto na koroka Ya, naparoroman dawe na italatala Lal Muhammad na baswi wano malabu na makumbui sundaya baleta na ikatini ni singa mga ruwa itingo ibiti na katini na soli ni mataka. Ina laka po katap. Abo na uta chunga na ko natangan ngo lago tu. Wale tu no na yaw na kaba bura. Lewe kende ngo sa lewe chunga nanda ba le chunga nanda yaw nge chunga tugun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9, $10, $50. Lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw may be na yaw na soli. Gusto tiyaw.
Kandi nango, o sa sota ba uchimay. Ha? Ranga na ilabo may nalboli ang gana, ayo na ilabo may soli kiwana kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tuguna chiko, dua na katini, sinraw chiko. Wasotia ngori nondo. Ia bina ka na rompe kan tapi sa utakanan non dai waraw ni bula. O yambe kan boleh na taro na muria mai nei bunga madal nei tala Reverend Lal Mohammed na turanga makumbui sondaya mai bono ambalabu. Terang irong oda talendua ni bernida pa na non dangau na singale buenda indai ni sabu tongo rusa kabul kono na miniti mendua na kaloko e Santa Rosa sabu boleh kasarti kono wono bo rusa ngabul kono na miniti me ono na kaloko e na singale buenda indai to soti ko ngana bola ngau no dabe se mati no dabe wakani no dabe wa marutaki e na radio bulan dua vata San Francisco di kauti kenta batamai.
Apina kana sereara tua sela ngata makawasara na matai lawalawan dau soko na AK Buniwai. Sibo alelei hisalei kambani na lasaungo. Bulabina kapet na sau, dolabina wale buna bingwarabi. Ye, sembatin dua talenda bisuriti ni boga singa lebu. Dua bisuriti maya, tukunan ni rutu kana bele, boga lolo bata kinaika. Ya wasarangaya. Enta sati ko ngakina ni sarida karongo ba. Ni bulabina ka ngo lisala. Lisala kaya tiko maingo mai boga singale go sini suriti nga maweu enta suriti todo ko sarangan na boga rongo tiko ena radio bulan dua bata San Francisco era suriti talanga kina mai New Zealand mai Australia o era na boga rongo tiko mai Britania dinanga ni bongi lebu tiko na banua suriti todo ko sarati ngakina stino toko na bula binaka mai Okalandi iko sambo rongo do be suriti do tiko era boga singale tukuni tungo ni boga lolo talanga bata kenaika racing ang bagan di boga lolo bele kinay kanikwa singa waraway may biti no si Matiway dola pinamaseki gongay Adelaide South Australia kahit kumain tutok na pingarabyo tutok ka pinakabugalib ngay bindele toko na may ratunan numitalang akin na Ostino Junior may Okalandi bekanggo sanggay inraibo so buti konggo may Whangarei ki Okalandi may New Zealandi. Nakabakalebo kabeni. Iyo pinakabakalebo. Arto una numiti ko kinango na ane o tinaipedi o vere ke ira na makumbuna. Rabakarorong o tiko rabakasingalebo. Raida sabadi bakasilebo. Ngoni bakasingalebo tiko may bitingo. Singa bukaraway. Wakariba bula serei tabaita. O litia ke ira na Lubena. O bilisi. Bata ke Kabeni Junior and Howell Road and Smith Lane. Sa tora roti kung na vale ni Kabeni tomusin. Dua na singa Kabeni au na yado yan ni kinanomu itiko-tiko. Yas da sangali kibuka singali busarang akina buka binaka se buka Kabi. Binaka litia lendu alobo. Bula binaka tiko na bingarabi yo binaka nuita kini binaka talanganan raki. Church suluka. Binaka buka lebu na bingarabi. Nanumati ko na turangan ko mentarong na sere kay di kombier tondo lang at ko na mata sere na way cola may tabo lebu na bono bilang baleti di kombia na italatala ka lesi ki adata nando na ngauna lesi may adata lako sara ki di kombia na no na lako ya ala ilubu talengaki na wanga talanota ki na sere ni way cola si baniolo lumelume ule dola bina Tolo na ikutana me muto me denarau dola bina kata-kata na singa kata-kata tunggonan raki me enraki na katura tele main enraki na kanimod yani satu tokanan raki na kamata di wabo kitumanda ngai tumanda lai tu tumanda zengu zangi bula-bula sebagai be ena singa lebu ni ko abole kana tuku-tuku ena nanda banwa ena duana kaloko wata ke una isi Matiway na trogo telaki na tuk ni raki samboko na ibugaro ni dangi kau ka kadivaki na singa na noa kalunga tana bingarabi na singa ni ko Toca de
lo te rapuko ni oso pakadadaka. Sen draki tambeka na tos ni mbula. Kua ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and the loma ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Dili Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata-wata kay City Veni Raturala. Ya, Nakapakalebu na siya matikumay, wala katikunin na bukarong, ano tukutukunan ng tapanua, kay na via sa ibura-bura, and then liube una, matiwaya na tambatakan niyo bisa, nakapakalebu na siya matikumay, bulare, miyaw bulare, birong aingoy nga re, ngarong re, birong miyaw, nakapakalebu na siya matikumay na singalebu and tainday. Kanta na pagkarorongo ay nangaunang gokin na tambatakan niyo bisa. Be unay si Matiway. No itakiniyanga tikoyani na ibakasala
Kei na ibuka roe lako tiko ene tambataka ni bisa ena vei kaerto sandi ke barawa karto bukan dina takatiko era non tambula ena vei singa. Tabuka rongo mandana tambataka ni bisa. E kalau ngata na ngone e solibua e 5 walanga na miniti mai vei nau ke ngei. Kalau ngata na ngone. Kente tonga kile kwa ngande to dhundu. Ko embogi bango to kila na time me mo de kina se warai. Ndona raw na pasyente na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasyente nona kile kwa yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente nona kile kwa na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba. E ruanga na pasyente na nonda ru kile kwa na itumutum. Ke o veki la na mbula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko gas ni buli ngai. Kende tonga girmo gas ni buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutako ora yo tu sela tiro imbutako. Ya. So ngara bukan no menda bukan no matoka manta. Sa te ka buana mada ongo sa rasere kitali tungo na bukan dangi na muani mada na lubenda mai viti sa te ka buana ka tolu ni wase ni buli ndarongo de sotale nei tuku enda ka wekina beletan nonra susungi na lubenda baka da sana no mani sabi na katau do tu na be kai baletira ke na be kai baleta na no susu na no tiko ya da boga bina bina tiko da boga bina bina tiko na tamba da mani visa na be kasa kunekina kara sabu ka sala tai ke de tu mai na madongo e sono ngoner le de muri me lautok rala ko na visa rale de ruma na be sito wa so ni boga ngata ki mona liba na internet ratiko kina sono ngoner ko na ngona ni buli rabaga isulu tu ni buli era laitiko ena be bonua ka ralaki baga we laitiko kina ranga ibuga tala itani nga mai ka tukuni buan itau ke ni internet shop me songota me ka ko ni baga lei baya o ko e bina katatiko na ilabu ira na ngone ngo era tiko be ira na sende era lei baga ngata ka na sona na bonua mera baga we lekina Pina kata buka rongo toka na tamba ni biso dan wita katiko ni narawan ni wuki kenda tumberi kenda tiko non rai buka sala na beisinga. Dora kena ibu langa unen mer buka rongo kena tuku na non tabanua kena be sai bura. Sama iba kabotu
Sotai satabalegu ni mai bulidi tu ake musere Karena mitu ni sota Tawalo kudidi nasara Morei satabalegu Lolo mae tawayalami Diriawa Sota taulo kudi, enda wararongo tiko kina, ki wei rato na dhangi dhowiri ke Aotea. Ni mbula venaka, sa ngauna tiko ni rongo i tuko na dona kaloko. Sibia ni tolu na undolo na lewe ni Vanua, era wagai tiko en steseni ni matani tuuma i number 8. Era sana ngono bana wai saba binaka ka sa baganda itaki mai na tamba daga ni wai kena matambose di sa baganda berioti na ibaga soni wai wo mai number 8 merangono kina sibia di tolu na undolo na lewe ni Vanua na tikinango era to abagarita kamai na tamba daga ni wai na ibaga soni wai bongo rawa ni baka sabataka ka bei botaya ka ni 2 milioni na lita na wai na bei singa. Ongo me baletira na wekanda era tiko mai kia mai number 8 kena bei bono bolekata ni rawa ni tawakina na ibaka so ni wai 2 milioni na lita ka rawa ni baka non roia ni kina na kena paipo kina bei vale kena itiko na bei vale ni bola bawiado kina vale ni mbula kana iliuliu wakatawa ni tambadaga ni wai na kena matambose na Water Authority of Fiji ni irtua bukandambera na misiniwo ni bagaso ni waingo ka sa dondonu merawa ni bukandon roe tiko ni kina na wai na be ngau na ke denga ngan ki na be Italia ke tombi na uda senra ki da se dangi lamba na waso sabata ki tiko ngana wai na ke na iboga so bongo ka boga non ruia ni be ir ni lewe ni Vanua boga rita ka talenga ni na ke nango dua tani boga lailai na iboga so ni waingo ka bangata ki me nambo walu ni ko na ke na ka bo undua na ke na misini sa baga yang ataki tiko ni kua. Kona kena matai me aldo mai na nonda bono ibiti sa kausareni ki number 8. Baga ritaka na matambose ni wai na Water Authority of Fiji ni sa baga nditaki na tiki nango me rawa ni baga non roi tika ni kina na men rawai na lewe ni Vanua mai number 8 na sana ombua. Iboraitaka na Fijian Holdings Limited ni arawata na tumbu binakasara bitu sanga bulu pointin 2 milioni na nona yang baki boga ilabo kama idaba na bulo tune ni yang baki ngo kaya na kambani ni Fijian Holdings Limited ni rawata boga binaka na tumbu me saumakina na nona iboga daba sangai kenabo bitu sanga bulu pointin 2 milioni ng dola me rawa ni tumbu dakikina na nona rawa ka bakingo di bindu takibata kina ono sanga bulu katolu na milioni baki ibaga ilabo sawati baga rita kimai ni rawa ka baga binakasara bitu na kambani na Fijian Holdings kara didi boga binakasara na lomani yang bakingo na South Sea Cruises ka didi boga kanawanga ni Sarabanoa kina Moira na kambani ni sitoa ni RB Patel wata kena Merchant Finance ka dinanga ni tiko ng bole-bole yerto rawata na tumbo binakasara na yang bakingo
veira na Bolisea and Fijian Holdings. Bagareita ki mai kina ni tumbu dake na 2.2 na milioni na ve kai rawa na bakingo ka na numi ni koto bataka na baga nui nen bura ni bisinisi ke na ve dangiaki ni kenan raki ni na rawa ni bagande tagatiko na nona rawaka na kambani ni Fijian Holdings and being na mai muri kaya na chairman ni kena matambo sedake o roko seru nambalarua ni toso binaka bua isar na nona to sasanga e na baki baki labo ka mai dabango e na bulo tune kiri tukutuku ningito e bido na beisau e koto e na nona timi sa tikongo mai Tokyo mai Japani me rauna sota ke na timi ni Merike na US Eagles and a semi-final ni Pacific Nations Cup. Sana be sau bagalai mana timi ka bagan rokai tonga mai teu fiber park mai no kualofa na madala sawati ka Burn ni vana be sau sa tikongo nona sa baga durumia ni kitione salawa na tutu ni namba bitu open side flanker ka sa na laki wawa bisa somitaki kina Albert Tuisue ka duruiano isoa na sila me le iso somitaki mesa ke bode na tutu wa lock forward o inia tambuabo na tutu ni inside center se second five wataki api salome bota na tubarau me bisa somitaki kapetani ni nonda timi o i te vita i kanivere ka ratou na toka wata ke na nona i tokani e na i atu i liu o i kanivere o e Roni Maui wata ki Samuel Latawake rau tiko e ni na second row forwards o temo mai ana vanua wata ke na sila rau taisau o Melindera Nalangi wata ke Kitione Salawa nandai ni mati ni timi toka ni tutu ni namba 8 o Elia Dana Kauata bagarai takatalenga mai ni ratu na sema ya niki na ya tu muri teke bubu Frank Lomani ke Caleb Buns ratu na toka ni na ya tu Loma o tambua bo bata ke Joseph Masi rau taisau e peli momo bata ke Wata Karawalebu na yoti ni atu ni beitango make mai mura na namba tini kalima na tiko kina o Isaiah Armstrong Ravula o koe kangita manda nei tutungo mai nukualofa tau tubakarau na besu somitaki o Mesun Dolokoto Hareiti Hetet Penny Rabai Leone Roa Tuisolia Albert Tuisue Penny Matawalu Ilaisa Nroa Sese ke Apisalome Vota. Rauna sota na nonda timi na semifinal ke na US Eagles na tini na kaloko na mbongi ni mataka na ngau na mai kia na semifinal dal kandua rauna sota kino Samoa wata ke Japani na sibina ono na 5 na miniti na kabini Singatambu. Kina biasa ibu robora bagarai take mai ni duana vanua rendre sa toka kina na korolebo Los Angeles mai merke baleta ni itarai koetiko na une ngai vakuria yani na kamambula na koro bagai tamerango karasa onga tiko kina ndau ni mbokombuka kina ndau vengarabi une kaya balata na vanua tiko na bo bapo individu na Richter scale ia sa sangai tiko me raya bala na ndau ni mbokombuka mai kia ngai balata talenga na une na koro bagai tamerango bagan bimbi na be bonua bole kati Malibu dau talita ki vole bu beira era la koe ni Los Angeles non rei tiko na baga batu mai kia
Ia, sini se wagarita ke mai na maboa, wata ke na mate ke wakaya sayado, ia nui take tikonga ni rawan ni i ruru na kama, wata ke na une e tarati ko na panuango. Kena tuku ni raki ana nonta panua mea dabo na bongi lebu en daindai, e na tau wanga una na uda, ka na kuru na panua e na sona ngauna, ne be panua tale so e raki mamada kotonga, liwa tiko na toka lau deba, e na nonta panua me tenga wu mai kandabu ke na mbarapi ni deba ke vitilebu na bua suwa ke na usori, korobo use rua na mosi na itasiri, vata ke na bua liku ke itailebu, na sanora, na deba ke imbua, na toka lau ke maduata ke na barabi ke da kaunrobe, na sano lau ke na sano lo mai viti, na bebo no tale so, en raki mamada kotonga, en bebo no e so, menangai tau ki na wanga una na uda na kabi, batang bongi se ua na wasa, ka na rawan imbula saratoka, na toka lau deba e na so na ngauna. Bora na wasa, na bebo no tale so, e na dau makakoto na kena ituwa ke ndaindai, medo wana singa ni mataka. Agora nei tukutuku ni raki, nei tukutuku ena bea sai wurura nangito, ke nei tukutuku ena nonda vanua. Na nonda vata ke City Veni Raturala.
Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka langi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may hato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarang amai. So dan terliwar ka tera tunda wala. Kubertungko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sargana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sarra. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kina nomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata kay City Veni Raturla. Solinga mai na i voto
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Tabuti tinga na boga binabinaka and ngarabi boga binaka na Songo na madongo and Songo di boga na numini ang bakin rau ki ratukan tabulebu. Da boga binabinaka tu kina boga lebu we kemoni esto yang oleh sarati kong mai bonuatani ra ya doani merala ki tiko na Songo ya do sare koroni buli ai dereki na batu ni boga na numi bata ke na sarabi ni non ratayambe na buli balu na buli mbula bagai bagarau na ngone buli mai ratukan tabulebu na bagai do ritalitu nga Santa Rosa akilan sare re adu tikum bagang goda Songo sena ga adu bagani mataka ni katini katuli singa no muni ngau na mai kiri abina ga bagalebu na sema tiko mai ke mundo na lewe ni mata masu ni group 2 and ANCF na no mundo Songo ni katalau watake na masu na ga bagai dori en bula katumai ne kawalu ni singa ka noita kini rawani oni na ado en kina bogaleu lebu na ado tikonga en 225 Pacific Avenue Santa Rosa California en 25 Vasaiva ni gaibe tuku ni takayani na nomoni katalau masu na ANCF Group 2 Santa Rosa na kena iloku na imataini marawa ni bula katumai sai ko ngori na irongo na nonda bale ni Songo na nonda bata kay City Veni Raturla. Kalau binatang menenun menunggu kita tahu
Sengadina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi. Oia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindreiva se senga ni vaka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nungni boli-boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka suburia ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo tero puko ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doi tu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Woo-wee. Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and na lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Wali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda vata kei City Veni Raturala. Oh,
serene ratu semi ngone ali kartu ala ngata taumanda na seni waka ni na samambula ke na vonga ke turaki. Ia, sabi baka wala hindi na sarbenga na taliboni. Sabi baka wala kenda bangole atani na nunda baka nananu. So talaga na kahit tiko kinaw ni kilati ko nga o kila kanda kila kedetiko. Tabaka rorongo mandabi na italatala Lal Muhammad. Kila anda na ka ore de chungo na ba wele. Go. Saba wele tak kendo setani na da mungo. Ada mungo. Hai do sa ngaluchi. Ada mungo. Telepon may be. Telepon di nga ni telepon kondon di ba singa ni setan sa solibekan. Asenga na kango sa asenga na bula. Yali nga na telepon ni. Wow, saya ni na bula. Ya kaya kaya liu chisu. Sindo na ka. Mekuak unya yali ni tu telepon. Benar apa? Telepon na ka chukulum telepon. Lagu cuma na phone, lagu cuma na Facebook, lagu cuma lemun na ka. Ngai bango cuma na linga mo zawiri cuma bango, zawiri. Lemun ni zawiri na linga mo bango, na nu mau ikut talanga na zawiri cuma. Sampai bukan zawiri taiken tapi nakasarangan na telepon ni siapa kaiwi. Na italatala Lal Muhammad pinakaboleh na naman itabi na singalebu yang dai. En nanondang unango en radio bulan 2 bate kau tikenda batamai.
manga kei retono na ilawa na sauma tua trio mai lo boni o balau. Baka bina wale we share na momo bina wale una bingwara bitumbuya. Putola bina na buni mango crew mai korbo tailebu. Putola bina ni tagini ngarabu bina na itabina singanda inda indora mwani madho bina kan. Bula bina ko yo chuluka yo bina kasanga ila ko ni ana sere oni ya keret ko batan leibanga reitale. Ko na sona ngau na ndende bo lai lai ngai la ko ni na serre ke senga ita sa be bota ngai na serre sa la ko tu ni ta sa maru ta tu se boy bi Simeone haiga kia ora na we kangu to ka sarre ningo yo kalan so jino ye lolo matuyani mai kumbu nai wai ye e tiko mai sila dingali lolo matele mai nei rai bula binaka na we kangu bula binaka do sa bota yo tiko yani na buni mango kru mai korbo tailebu o bula bina kalaveti laveti mbale suba bina bole bina bengarapi au na no mani oni tiko mai waga mai New South Wales mai Australia dona na mani bota ndangai rongo na ulu tanga ni tuku na nondo banua Tasarong zaman dan tuku nei una matiwai na yo tingani tatau na madawanggo. Embale tatalenga na taliboni. Ko batanga na ulutanga bosakina na talatala lal Mohammed. Una isi matiwai na tambaga ni obisa. Akileila ye kudu endona kisi kitongaraba. Dorbo yamba kilima ye kudu bandona ngone lewa yamba kitolu bulawalu. Ke hawan yandra walenga na buvale. Ena buku walenga ni kudu baka edoria ena kanga rosaraba. Sai waka wele tuni luvenda na talevoni. Pia mbole kianda tiku kina lawa itu kuno kwa yamba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesarava. Me va Facebook, me va Instagram, me va TikTok, Twitter or anything to do with social media. Ke saba social media ngone na lawa itu kunitigo kwa ya mokila na nona password. Ke mbasuko na lawa ngone using the social media. Se ya lendo na ngone lebuti ko na mispani ndo ya lendo na ngone kuniki na gekome vikito wana sexual offenses and child abuse ya ke baka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na ronyo bebesu
Na kisi kona ngone leila ye kudhu ya na baki tolu vula walu, etadina leilinga. Na telefon nei de non riba wele na nei nau, na nei mbumbu. Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks, ruana madha onon rumbula taka toka mora onon bula ni via dovi. Na bula taka indu na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua wakadha na ngone leo leleongo, ke asenga ni kilai. Ke andange ikinda dalanga sale ngone leo, sale mbukete mai. Yo. Da borongo da toka sona itukutukundina vina itala lal Muhammad wata ke una isimati wa inda rongo da toka mena tamadaga new visa. Irango rakila da ke boga binak. Te tumbe ka sona ka inda roni kaya. Yang ana taliboni ke boka ngata kena inaki. Ya eme anrabi mbale tira na ngonde bina go lepu na no muni semati ko mai inda rongo itukutuku en no da banua kene ulo tangani itukutuku en be sai burubura. Mai number 8 era marau takatiko lewe tolu na undolu na lewe ni tiko ni matani tungo na kena sabongan non royani na wai saba mera bagaya ngatak asinindo wakaki na liu sabongan non roy tiko ni ngo number 8 na wai saba na kena lebunga rabina kata baleta ni sanga ingarabi baga binaka na kena misini mebaka na kena ibugarau kaya na itukutuku mai na matambose ni wai ni na ibaso ni wai bongo rawa ni beibotaya kay 2 milioni na lita na wine roka ena beisinga o katiko kina 2 milioni na lita ena tiko ena kena ibaso ke baka mandanga ibaga ngata kyo tienia se bonga 2 milioni na lita ena kena ibaso kaya na iliuliu watawa ni matambose ni liboli ni wai Water Authority of Fiji o chone bunindanga ni na kena wandamberi na misi ni wongo me banganon roya ni na wai na rawa ni bengarabiti ko be Italia mandanga ke bakayado enduan rakida taumbi na uda se walubu se dangilamba na banganon roy tiko ngaya ni na wai saba kabaritaka na kena ka sala ki wandamberingo me number 8 toka sarakina na ibagatangin dengan devake na bengarabi ni Water Authority of Fiji kanuitaki ni nande toka na kena ibarawea mera marautaka na lewe ni banua ibagarita na kambani ni Fiji Holdings Limited ni arawata na tumbu vitu sangabulu po indin 2 milioni na dola en rua na undol rua sangabulu kabani mai songo na nonrato ibola en bula ko tune bagangata na daga ni baga tumbu ilabo rato rawata mai na kambani eso karasema kataukena na Fijian Holdings na South Sea Cruises na wanga ni bagalele ni Sarbanoa mai na Moira na sitoa ni R.B. Patel kay na Merchant Finance kan dinanga ni lebu ng bolembole koto na baki-baki labongo ya buwa-buway na nonrato dagat karto rawatakina na tumbu lebu baki may na 2.2 na milyon di bendo takibata kay na tambayang baki ni Kiliw ni Sabi Musuki na ibakadabadaba kinanggito so nabesaw sa nambasika na timinibiti na gito na mga ni Madongo may na Chichibu Stadium may Tokyo may Chavani erto sa laki baga raw to kinagora ng Dadurubu na sota kay Merike na semifinal ni Pacific Nations Cup so nabesaw sa nayado sa baga raw ko ni kinagora ng Dadurubu kina sotango mengay madala na final ni Sangarabioti na sota na mua ni Madongo. Kaya sa iwurbura na korelebu Los Angeles may merke donia tiko endo na ngaunan renre baleta ni une na banua ka yado taletiko nga na kamambula na korongo
Kara sa onga tiko kina na dau vengarapi. O ira na liwe ni pono e rava kila na une katoka e na vapo individu e na Richter scale ka lago bata tiko ke na kamambula ni pono e raonga tiko kina na dau ni mbokumbuka e na ngau. Dan raki, sangani bisa uwa lebu nan raki me raba nan bongi lebu en daindai sambo kodi na ibu roni dangi kau ana tau wanga una na uda mai kandabu ke na be bono bole kata wili ke na watulele ke benga na be bono taleso e na bua suba ke na usori korobo userua na mosi na itasiri na dolo ni boliku ke tailebu sana ora na leba ke mbua na toka lau ke madua ata na barabi ke da kaunrobe na sano lau ke na sano lo mai viti en doni atiko na raki suasua wan bimbi e na kabi pe bono tele so e mamada koto na raki ka dinangani na bora na wasa na se ua na be barabi na non da bonua en raki sembera mai na stengani be so bali busara tau banga una naudwa na non da bonua en be bonua sa da buti o tianio ya na batambata na bongi Gori ke menina turanga ke na marama na itukutuku nin raki na itukutuku na nonda banua na itukutuku nin gito ke na biasa iwura-wura. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
Ya, bravo le busara na sema tiko mai. Na kene utioti ndo na marama. Lissy Domroll. Lissy Domroll, mai Queensland, mai Australia. Bina le bundu bulau. Bina na bisi ko mai na bisi mati bina le bunna bisi reti na ibo singele bue. Saba nga tagitunga mai keri. Mamto sano ko tonga ko Saba ka bina le bundu na bina mai bulau. Ki kemuni na kando ni sema mai na singele bue ndai. Na borau men tabi talatalan da bina ka bogalep. Do manda na bali ni kanang ngomen dal rumah. De le tiko kina son kena ibala gau ginak. Me bali tikenda na singale buenda indai na Divine Food Mart, sena JJ's Food Shack, sena Orange Lounge. Ode kira na bali langome kira le basanga garakina de sebo tkombe na bani ki kawai lala se saparaki berao kina na baga singale. Me za wana taga una kataraba kalunga tana muani madawa ni samode. Singa kene niko yali
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.